ina isa tangkidang mayade Bible kiri na chicho Exodus chapter 20 verse 8 following. Magya ko kedana amanyemo masa yo penung lemchi nunguchi nguchinong nyemong taro lile ta tengit nyemong tsala iningdang masa cheba akyasham nyemong lile hatsa nyemong nara tsuzara nara yura nara kanglongra ma kang nara lila lipa shuparati tsanye sasemong uchinong nyemong taro la I abatong partner ning ali ki ko chala dipa la cho kalap cho ta thngit nyemong ze I kya sang cho hachana I abatong partner amanyemong ze mowa cho ko amasa kang so cho mowa cho ko amasa kang so cho isa hipa ashimo kong tim Yucheraba Christian Hatala Isa Amanyimo Hisa Yucheraba Amanyimo Ko Amuanum Saso Isa Pamila Inatang Kitanore Nanin Serehe Israel Zurang Ira Zurang Ninko Aliabatura Na Amicha Lile Ta ali yung lang ko apo giliba ni charity na tsang bana mapechure na na makurang re na na ngire na na meeting na na laling re hallelujah praise the Lord iba chingyong na tsang bana ira ashimokong Sangtamtilla wa limja babala dile tanye na tsang barat ning amala na tsang barat dasi kyoboki Sangtamtilla katu kam achanira dina awoba na tsang bana irakang hiba nakam bakage chate kon nayo nakam poki
is a Sangtamtilla Baptist Litro. United Southern Baptist Litro de Shimokung. Kaila Matunumba Laskin Lumting. Yochori, young Liko Gifford, Anyali Kerrors, Litro G. Curler. Kachochi on Amonung Sanu Lumting. Sangtamtilla Litona. Kankadumi Maketa, Chotapu, Tariakala. Hidan Shironum Shin, Isakan Kadam Traseku, Ashimokun Kadam Longep, Suyun of Bumno. Isa Langye of Bumsoko, Longep of Bumsoko, Amwa Katamuko, Wasashalagi. Isa utilities Ujeraba Christian Kanonida, Hiba Yangulana, Isa Amwanu Bazino Jalana. Iba Ashimokun Chacho Ninglana. Isa United Southern Baptist Litro di Ashimokuna, Achibi Katu, Iba local Litro Generate, Kohida Charlie. United Southern Baptist Litro di Ashimokon, Ningse Jaba Achibi. Ningse Jaba Achibi. Nothing get Ujeraba. Christian Mediocrity. Iba Achibi, Sangtamtilla Baptist Litona. Kang Yereba Taruba, USBLA Sadishi Mugung, Nyeto Anyalana, Maya Chinyong, Kang Hajaranya Magabanya, Checho Mungcho Amatetsa Jiere. Muchia Zala, Mama Toba, Little Tanung Ashimokuna, Matoza Kiere. Signature President Bidongse, President USBLA Yangli, Executive Secretary Imdiba USBLA Yangli. Ade is a Sangtamtilla Little Sanyabana Ro Chechonuba Ichile. Tangki Tangare. Love cho tree apatung ho love cho mawajara ita ho uatsongra. Naning du ala tichire. Iro ki saba yu choba apam na naning senong ma ko. Uchi mawajaba lanami naning senong cha. Iri kyang lang aza kangkru chacho shulam ne kyang du aning seko atichi amala jare. Harmon kang lana zayon kangcha yingki longkeba amawanong. Aron penel lana ashapeni china olive tuji shoge jaba amawanong chenye ira hazamicha pamre naning Aji itu din hoy kintu apunar Sanctum Christian iman dangor program day, especially 76 years annual conference ni katakatem day, amike the chance dia tu itu amike bisi honor dia nisida ambi bisi lucky asai. So I want to thank you. Aji Amikan Kiman joined that itong mondolite boy kinase isolaga shebat rukyatante yate apunar community kan lokate tangor manukan retired kobolak kopo pare aru yate jabi sorkar kam te thaka manukan juan kan college te porakan IAS ama baba kan kiman jonase aboni kan ki encourage kuri bole mon thaka toile ami kan sob ekta integrity Christian integrity mane to manukan aboni ke bisas kuribo bisas kora manu tai ki toile aboni kan iku doubt nukuribi itu swali kito aboni kan iku question nukuri without nukuri itu खूब सपा सपी खूब ठीक ठाक तका मानो itu integrity तका मानो kan ini ka laka kota mekan koi itu karone yate apunar community te integrity taka aru naga pan bitote integrity taka kan amikan isor nam te hobole amikan ke matise yate kiman sala kote apunar community kan ke isor kota anise itu tin bora amikan so integrity de jabole
ইন্টেগ্ৰিটিতে বিৰাবলৈ ইন্টেগ্ৰিটিতে মানা কৰি কিনা বিশ্বাস কৰি কিনা থাকিব কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টা আমি কানকে মাতিছে আজিতো এলে আপোনাৰ কমিউনিটিটো your people come of age or should I say this is a cultural group coming of age আপুনি কান পিছিতে নাচাবি never look back Sangtam community never look back if you look back you'll be a victim in the present look ahead আজি youth kan bisiola ase আপুনি কান ভিতৰতে আমি কান তইলে তোসাৰ মানুহ কান দিছিনা পুঞ্জা নাই দে আমি কান তইলে তোসাৰ মানুহ কান তোসাৰ কমিউনিটি কান দিছিনা তো আমি কান ইমান তো ফৰৱাৰ্ড জানাই দে নকবি you are special people you are people gifted by God just like anyone else you are very special you are somebody very very important and believe that you are special group of people itu karone itia aji amikan itu isolaka kota unibo karone integrity ingrajite integrity to meaning is a state of being complete undivided iku bhangi nai kintu complete matha bora theng loke noile mon sapa sapi thaka aru bhabna bi sob ঠিক ঠাক থাকা itu kanke victorious itu kanke integrity taka manokoi प्रार्थना কৰিব প্ৰভু যীশু আজি ইয়াতে আমি কান অলপ সময় দিয়া কাৰণে আপোনাৰ কথা শুনিব কিন্তু ইটো কথাটো হলে আপোনাৰ প্ৰকৃত আত্মান বৰা কোন খাৰা কৰি কিনা কৈ আছে তাইকে নচলাইলে মানে আমি কান লাগা কথাটো হাৱাতে এনি একটা ডাঙৰ হাৱাসি হৈ যাব কিন্তু ও আমাৰ কে আমি কে জীবন দিয়া আমি কে আনন্দ জীবন আমাৰ জানতে দিয়া এটো পৰা আজি ইয়াতে আপোনাৰ আত্মান পবিত্ৰ আত্মান পৰা কথাটো আমি কে দিয়া মানুহ কিমান জন আছে ইয়াতে আমি কান সব এটো শুনিব আৰু এটো শুনিয়া তইলে আমি কান জানতে বুটলি হব আৰু আলাক হব এটো কাৰণে আমি কালি এটো বিশ্বাস কৰা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামতে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমেন এতিয়া মানুহ কানকে আমি কান হোসাও খোলা খুলি কৈ কিনা আমি কান কৰিলে our integrity as a Christian আমি কান লাগা integrity to itu আমি কান লাগা lente Nagaland Kualente আমি কান লাগা integrity to oile bisi test kuri ase it's been tested and challenged every day it is being challenged every day in our homes the way we conduct ourselves in our institutions in office in private as well as in public arenas of life. Itu time te amikan seriously naga manukan disina amikan kinika takot pura integrity takikena jabo itu laga amikan aji isor honi bole pratana korise. Yate পৃথিবীতে manukan jana manukan budi takakan pura taikan research kora toile itu the most important 5 words pasta khota pasta words itu de victory mane jitia victorious jitike na thaka itu laga khota victory to pasta khota te ekta se kose pasta to jana manukan ko ase love moram itu ekta number 2 to home ghor amar ghor itu number 2 number 3 to victory takot kora thakibo aro number 4 to ki number 4 to itu success itu victory success itu connection ase itu inika nishina kota to
itu piti-piti jania manukan kuatu victory itu ekta kota ase. Sob takate itu koi. Aji Dimapur town te jale mane service signboard kiba advertise kora tu ki victory laga advertise. Amar company tu itu kini na. Amar company ye bisi bala se itu pora itu laga product tu lobina. Itu laga makeup product loele kapur sapur. Itu laga product tu lobina. Ki karone Victoria sobo karone. Taikan laga company tu ucha kuribo karone. Agote jabo karone taikan itu secular world piti itu cholai ase. Aru itu enoi success obole itu it ranges from national policies of victory. Itia Russia de American kiniga Victoria sobo Ukraine dia khotang politik na namkan jitipo Victoria obo itu lagataikan Russia de kota Korea se. In politics people talk about victory. Business de kiniga agote jabo itu laga itu victory itu kota Korea se. Aro aji world de abadikan saisyo bala Argentina kali khela toile taikan duita gol bora jita laga sob manu itu victory laga sa ase. Itu ay nohoy. Kintu personal life de student kan chokra chokri kan ami kinika itu end of the year aya sa kinika ami next year usa class te boibo. Next year bisi bhal kuri kina kuribo. Itu bi victory laga ami kan kota tu Korea sa. Kitia ami kan newspaper pi poribi ajibi newspaper to khule kina porile tate advertisement bisi asa. Itu advertisement to kisi ki ase amar product lobi. Amakan laga kota tu itu kora tu itu apuni kan huni bi ko kan itu ki laga phale ko ase itu bi victory karone ko ase. Aji India te kitab dekha manukan bisi bhal olaise Jitan Bogat nisina Arun Hati Roy nisina itu mai kitu taikan laga kitab tu kitia puribo itu taikan laga kitab tu ele motivational. They write geared towards motivating people to do well in life, to do well and to be victorious, to climb higher. Itu laga taikan itu Principite secular writers kan pilih kiasa. Itu kita itu bah kuripo osato ele it is a secularized version of Christianity. The way Jitan Bogat is writing, Arun Hati Roy, there are more writers of course, but these two great motivational writers in the secular world, if you look at, they don't mention God. They have not mentioned Jesus Christ, but underlying implicit, not explicit, implicitly, it's about how do we do well. It's all personal effort. Itu laga kita nijor para pari kina nijor discipline taki kina akote chabo itu laga itu ajikali kitab te secular falibi likhase. Secular falibi company dangor company itu te bisi competition ase. Itu competition tu ki taikan amar company karone tik para kam nokorele out, you're out. If you don't practice your ethics, discipline, please get out. You are not wanted anymore in my company. Private itu inigasete. Why? Because it's very competitive. You have to produce. Each individual you will have to produce. You will have to be a man, a woman of integrity. Without that, my company will be a failure. Therefore, in order my company in the competitive world of multinational corporation, I must do well. I must do better than Honda. My company must be better than Mahindra company. There is a great competition. People do well, and that's what the secular world is looking for. Kintu, amikan kitia isor laga kota Bible te poribo. Bible te kinika jitikina jabo, kinika manukan jitia toele. Itu jitia pora to
your life is a life of integrity. Kiniga itu jiti kina jabo itu laka bisi dekase. Ami itu Hebrews chapter 12, tinta verse 44, aro tate inika likase. Amikan prithipite yate amikan ke a large crowd of witnesses surrounds us. Amikan yate thagatanti a large crowd manukan amikan laka Barte circle kurikina amikan ke suputi ase, amikan ke sai ase. Itu karone amikan laga de ki bhari bostu pokina ase. Noile kiba laga habit, kiba laga way of doing para amikan ki bani kina rakhya ase itu sob girai di bolake. Let us throw away all that entangles us. Let us throw away all that hinders us. And let us run with perseverance the race set before us. Itu karone amikan yate life ke thakatain ke ki pora amikan ke bani kina amikan free no hoy. Ki pora amikan dori kina se itu sob khula khuni kori kina itu chari de kina amikan isor nante. Itu ki hoilebi ji hoilebi ami paribo. Jiwali ami kuribo walaka perseverance itu pora American jabo lagi. Aro itu koyase verse 3 tibi American itu karone American laka suku toele Jisu laka muk tekeda American laka suku to Jisu laka muk desai kita jase kiwele mani Jisu toele American laka beginning. Aboni ke jonong dia laka aboni ke matlab aboni ke আপোনাৰ লাইফ মিনিং দিয়াটো হইলে আমাৰ বাবাবি নহয় নহলে আমাৰ কামবোৰা নহয় নহলে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নহয় কিন্তু আমি কান লাগা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ লাগা অথৰ দ্য বিগিনাৰ দ্য ফাউণ্ডেশ্যনটো হইলে যীশু খ্ৰীষ্ট আছে ইটো কাৰণে তাইকে আমি কান চাই কিনা কি হইলে মানে আমি কান লাগা বিশ্বাস ফেথ Last debi loija toile the perfecter of our faith to preacher bin hoide. Ami noy, apunar pastor noy, apunar executive secretary noy. Kintu the perfecter of our faith is Jesus Christ. Itu karone tai ke sai kina. Kun itia isor laka tar baba laka right hande akaste. Isor heaven te boy kina se tai ki American sai kina jabole itu Bible laka Hebrews tu American ki dia se kitia yate sabo ekta kota itu Bible verse te ami dori bole mona sai itu dori boto itu kota to ele Bible te lekha to perseverance nagamiste translate kori bole নেথাৰিব যি হলেবি কেতিয়াবাতো আমি স্লিপ হৈ কিনে গিৰিব পাৰে কেতিয়াবাতো মনটো অলপ দুখ হ'ব পাৰে কেতিয়াবাতো আমি জখমবি পাব পাৰে কিন্তু আমিতো ধৰিয়াটো নেথাৰিব কি হলেবি লাষ্টত আমি ধৰি কিনা প্ৰিজাৰ্ভ কৰি কিনা আমি যাব আমি কাম laga mentality to perseverance to bisi negative kota ase ami kan dusra manu nisina koribole mon ase dusra manu kan laga copy to ami kan bisi kore style to ami kan number 1 ase style de to ele naga kan number 1 ase kintu content to ele na ikunai study to American to some manunista koribu mona se ISP pass obole mona se IPS IFS no ele competitive exam bi koribole mona se kintu American logote perseverance nai yate manukan IS IPS kanai kina Dimapur te outsider kan yate boy kina kam kora toile tai ka nini mamuli pa no hoito persevere they had to persevere. They had to work hard. Itu barai taikan itu pujibu paris itu. Amar chokra itia yate nai. Tai chutu tantik Dimapur te
আছিসি স্কুলতে পড়িছে তার লাগা একটা সাথী থাকিছে তার সাথী তো এলে তার বাবা তো এলে রিক্সাওয়ালা থাকিছে অটো রিক্সা নহয় দে রিক্সা এটো থাকিছে আমার গড় লাগা ওচৰ পৰা তাইকান লাগা গড়টো খেয়াৰ গড়টো লেক একটা আছে তো লেক লাগা পাৰ্টে ওফালে দে আমি কাক গোটাই দেখে একো নাই লাইট নাই একটা খেয়াৰ গড় একটা অলপ একদম মামুলি খেয়াৰ গড় কিন্তু তাৰ বাবা কি আৰ্ণ কৰিছে তাৰ ছোকৰা আছিসি স্কুলতে ভাল স্কুলতে পঢ়িব দিবলৈ মন ৰাখি দিছে কেতিয়াবাতো আমাৰ ছোকৰাটো তাইকে ছুটি টাইমতে আনে ঘৰতে আৰু আনি কেৰা আমাৰ ৱাইফকে বোলে আমা তাই কি পিজ্জা খেলা দিব পাৰিব তো একদিন চাও খাইছে এইটো টাইমতে তাৰ লাইফতে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাও টেষ্ট কৰাটো এইটো আমাৰ ছোকৰা আনি কিনা বহি কিনা খা টাইমতে টেষ্ট কৰিছে তাই কৈছে আমি আমাৰ ঘৰতে মাটিতে বহি ইয়াতে তইলে টেবুলতে বহি কিনা তাই আমার ছোকরা আমি বিশ্বাস সরম লাগে আমি তো এলে এনেকা নবহে তো আমি খান তো মাটিতে বহে কিনা খাই তো টেবল দেখা এনেকা ছোকরা একটা কিন্তু একদম বেশি স্টাডি করেছে মেট্রিকতে টপ 20তে তাই নম্বর 13 ওলাইছে বুঝিবি এইটো রিক্সাওয়ালা ড্রাইভার আছে কিন্তু মেট্রিকতে নম্বর 13 এইটো about 20 years ago এইটো হৈছে Abadikan sabo kay talaga namto Derek থাকিছে he was number 13 ikunay baba kan lokote ikunay kintu tay persevere dise কৰিছে perseverance কৰাটো আমি তো বাবা ইমান আউটৰে ইটো ৰিক্সা চলা মানুহ আছে কিন্তু আমি persevere কৰিব কই কিনা আমি পঢ়িব কই কিনা তাই মমপাতি চলাই কিনা পঢ়ি কিনা তাই মেট্ৰিক number 13 তাই কান নিচিনা একো মিন্স নাথাকাকান কৰিলে আমি কান নাকা মানুকান আমি কান বি একটা প্ৰিচাৰ্ভেন্স থাকাটো আমি কান আগতে যাব পাৰিব ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ ইটো আমি এক্সাম্পল নিচিনা দি আছে কিন্তু আমি কান নাকা ধৰ্ম ফালেবি আমি কান মানিয়া লাগা আমি কান ফেচ ফালেবি আমি কান আগতে যাব কাৰণে ইটো ভিক্টৰী কাৰণে প্ৰিচাৰ্ভেন্সটো দি আছে Itu Paul itia Hebrew 12 itu perseverance la kota lekato itu idea to ele tai kot para paise tai Greece te ekta city ase itu city to Athens koi aute to Athena koi Sangtamtilla Athena naki kintu Athens Greece Greek itia bi Athens to itia bi ase তাতে পৰা অলিম্পিক কোৱাটো এইটো চিটি পৰা ওলাইছে দেই গ্ৰীচ পৰা এইটো কাৰণে এইটো এছেন্সতে থকা কানটো এথলেট কানটো হ'লে ডিচিপ্লিনটো বেছি ডিচিপ্লিন নাথাকিলে মানে সদায় ধৰি কিনা ট্ৰেইনিং নকৰে মানে পচিনা ওলাই কিনা কি হ'লে বি কৰিব কৈ কিনা এইটো ট্ৰেইনিং কৰি কিনা itu nathakile mane tai kanke itu essence de itu inikat manu essence kanke olai dise itu training laga khisa to ami kan porele tai kan laga weight pi tai kan kiman kg ase kiman pound ase itu bi thik takibo lage hodai utikina itu measure koribo ekola pisholi bi tu katibo lage itu exercise kori kena control korina itu weight to katibo lage Kitiabi perseverance natakile mane athlete to agete jabo nwaribo itu taikan thakise itia world cup te sabi dangor naam to Paul Pogba wato tai to France laga squad tipingai one time midfield number 1 in the world tai thakise kintu itia to ele tai squad team TV type include corona. Kiole mane according to the French coach, he's not disciplined. Mediocre mane thanda bino ito ekdom itu iku discipline thaka mediocrity. We don't want him. Itu kota biasa de. Itu nesina
American life day. Mediocrity. Garam bhi noy, thanda bhi noy, any so itu para nobo. Isor ko yase, Jisu Krista itu Bible te, American hodai Christian life to dori kina jabo lage. Itia. Nakakan. American laka dhoram to na. Inika diyo parte ay kina ikbar mani po isor ke. Kitiaba dorkar ole prathana koribo. Kitiaba ole ekta bimar ole mane phat kure ekta prayer manukan ki sakena ami ke prathana kori dibi to palaka isor toile ekta bostu nesina cholato cholabo mon hoy time te cholabo aro kitia bahal takibo itu time ti to isor toile itu bi pauri hanisina itu pora amikan nakakan amikan laka community age dene jabo itu karone itu perseverance, the virtue of perseverance would depend on an account of action in which the end and the means are inseparable. Itu mane amikan doria toile isoke dorike na nacharia toile amikan itu nacharia bola ki kori bole ase koribo itu porai amikan ki punji bola ase itu punjibo itu Paul koyase kunba to yate boye kena ki jani kunba toile mon te thakibo hoy itu to bal khota ase kintu ami toile itu ami to failure ase to I'm already defeated itu ingrazite itu ke fatalist koi fatalism mane ami to amar luck to itu ase ami to ele kiman apuni kan bal khota koile bi ami to ele itu bisa misi thaki bole bonaise so fatalism itu koyase itu karone Paul koyase 1 Corinthians chapter 9 te 24 verse te hey ini ka kota no ko so toile ami mati ase kintu itu karone abuni kan so manu ama baba kan joan kan yate keman jona se ami kan kiase apuni jitibo karone ki punjibola se itu punjibo paribo karone isat korigina abadikan aigi isolto tumi itu yate thaka to tumi kan to noaribo charibo itu kane paribo nokoi sop paribo itu karone isol ko to ele run in such a way to get the prize all of us run in such a way amikan itu punjibo paribo karone amikan necharibo lage dorikina jabo lage itu karone amikan laga sukuto ele iso kesabo itia itu prithvipe aji manukan prithvipe manukan to bo isor Jesus Christ to kiase itu to ele diobatin karone obo revival time te he obo kitiaba to enika bi bhabi kintu Paul ko to ele Hebrews lekha to the writer of the Hebrews kwatoile fix your eyes all the time fix your eyes on Jesus itu prithvite amikan laga foundation to bisi komjor asre amikan laga foundation to kiteba to amikan kamte foundation doribo mon ase kiteba to amar satikan kunba to amikan ke janamanukan itu foundation korikina jabole mon ase kintu my dear friends brothers and sisters, American laga foundation to hele fix your eyes upon Jesus, the author and the perfecter of our faith, Hebrews 12:2. This apparently sums up the whole Christian position. American laga position to tate sok fix hoyase. American laga Hebrews kan Hebrew kwato aji yate American thaka toile itu life toile future life lokate compare koribo noare itu karone itu kisah toile itu prithvite itu American laga so life to we are all biographers American ekta kitab lekha manukan ase we create
we write, we move forward, we're all biographers. আৰু এইটো বায়োগ্ৰাফি আপুনি আপোনাৰ বায়োগ্ৰাফাৰ লেখা টাইমতে পল কৈ আছে এইটো টেম্পৰাল লাইফটো হ'লে ফিউচাৰ লাইফ আহিবৰ কাৰণে কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব আমি কাৰণ ইয়াতে আজি দুখ পৰা লিমিটেশ্যন পৰা থাকিলেবি কালিটো হ'লে আমি কাৰণ কেতিয়াবি নাহাৰা কেতিয়াবি সুক্ৰিয়া নজা লগা আমি কাৰণ crown to পাবলৈ আছে এইটো কাৰণে keep on persevering ধৰি কিনা যাবি একটা কিসা ক'ব আমি এইটো বেছি পাৰপি কৈছোঁ বোলা কোনোবাটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণ ইয়াতে বহি কিনা থাকিব তাই কাৰণ শুনিছোঁ বোলা কিন্তু আমি এইটো কিচাবি নহয় দে এইটো সঁচা এইটো হোৱা লগা কথা আছে 1992 অলপ আগতে 30 years নিচিনা হৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেন লগা হোপটো একটা নিগ্ৰো কালা মানুহ একটা ব্লেক ব্ৰিটেন তাৰ লগতে হোপ থাকিছে the hope for Britain in the Olympic was an athlete, a black athlete by the name of Derek Redmond. তাই তোলে itu world favorite America to lebih Jamaican lebih top runners tu itu kan ya se itu kan bi itu Derek itu kita bi nuaribo Derek in 400 meters Derek will be gold medalist itu top reporters kan sports expert kan top predict kurise 1992 Barcelona Spain de Olympic Jamawa tante top suku to ele Derek Redmond laka desai kina kiwale mani gold to tai pabo British manu karone United Kingdom te tai kan sop ami kan bi ekta gold to pabo lase ekta suna laka cup to pabo lase aru itu to ele Redmond pora pabo ko kina aise itu team te final hit থাকিছে তাই ফার্স্ট ওলাইছে সব দি ফার্স্ট ফাইনাল রানিং কৰিবলে 400 মিটাৰ টাইমতে সব চাই আছে একটা ৰিপৰ্টাৰ একটা নিউজ দে লাগাটো ইংল্যান্ড 2 মিনিট কাৰণে ইংল্যান্ডটো সাইলেন্ট হৈছে কৈছে not it was pin drop silent in England for 2 minutes সব মানুহ তো টেলিভিশন টাৰ্ন কৰে কিনা অফিস তে টাকা কান বিচাই আছে হোটেল দে ভাত চাত খাকান বিচাই আছে সব টেলিভিশন তো ইটো ফোকাসড অন Derek Redmond তাকিছে whistle to মাৰে কিনা on your mark set মাৰে কিনা ৰান কৰা তো তাই ফাৰ্স্ট মানুহ কান তো সব পিছে তাই তো আগেতে কিন্তু কিতিয়া তাই 150 মিটাৰ পুঞ্জিছে তাই ফাৰ্স্ট ওলাই আছে itu time te tar laka hamstring pull hoise hamstring mane itu ke hamstring ko itu pull hoy kina torn hoise so he had a hamstring pull and there was such a pain he fell to the ground mati te tai giri kina runners can stop tai ke par korise tai posina e noe sukupani wala kina pisi bikai kina track talaga track di boy kina thaka time te ekta manu stand bora security kan tibi tai kiba kini jeni tini break in kore kina aise itu manu to Derek ki uthai dise hat bora uthai kina tarlaga hat to tarlaga shoulder te rakhi kina tai ki enika dori kina loi jaise at least to reach the end itu baru tu kon jaise aru last line chobole pujibo time te itu banu to tai ki koise itia to tumi ekla jabe mane tai jabo noare kintu tai gire kina hat pora finishing line to tai ni ka durbo kore itu manu to ele from nowhere came this man kunase
তার লাগা বাবা থাকিছে তার বাবা ইংল্যান্ড পড়া বার্সেলোনাতে তার ছোকরা গোল পাবলে চাব কাৰণে আহিছে কিন্তু কিতে তার ছোকরাটো এনেকা হৈছে গিৰিছে বাবাটো এলে ষ্টেণ্ড কৰা ধৰি কিনা তাইকে মদত কৰিছে আমি কান লাইফতে কেতিয়াবাতো জখম হয় কেতিয়াবাতো পচিনা ওলাই কিনা কেতিয়াবাতো চকু পানী ওলাই কিন্তু ঈশ্বৰটো আমি কান কি বিচাৰে Jesus came so that you and I will have life. যিশু খ্ৰীষ্টই এইটো পৃথিৱীতে আহাটো এলে ভাল মানুহ কাৰণে অহা নাই দে Jesus did not come for the good people. He came for sinners like you and I. Amen? Amen. He came for people like you and I, so that we will have life eternal. So that people like you and I, without hope, He came to give us hope. People like you and I, fallen creatures, He came to rise up, pick us up, and to walk till the end with us. This is Jesus Christ. Ito karone Bible, friends. God in Christ be with you. God in Christ take you to the finish line. Kitia tayo punjise. Finish line to punjise. Crowd of witnesses sa tuwele. Itu stand day, itu dinte, itu stadium day. Purele mane Google kure kina sabi. Itu stand day, itu 400 meters final sabu karone 65,000 manu takise koise. Derek Redmond to tay last day. Baba to tay ki chari tise to time te tay ako giri kina finishing line to tay hat pora ineka choise. Itu time te 65,000 people to sob khara kore kina standing ovation dise koise. Thapor mare kina kunba to whistle ti mare kina tay ke welcome koise koise finishing. Ami kan so finishing line te jabo. Isor the cloud of witnesses is going to applaud us. They will welcome us because we've been faithful. Because we have tried to be people of integrity. Because we have committed ourselves to live as Christians. So itu conference te amikan itu yearly annual conference para amikan ekta butli kuri kina jabu mon hoile. Ami abunikan ke solnate matiato ajibora apunar gote abuni olap change hobi babakan ami nesina babakan let us be more human babakan aji nagate abunikan nejane yate kintu aokan chukri kan ko I hate my father chokra kan ekta chokra amar liberty কোয়াতেছা আমি অলপ ডাঙৰ হইলে মানে আমাৰ বাবাকে আমি মাৰি দিব আছে তো ইটো আমি কি কৈছিলে কিয়লে মানে ইটো তাই একদিন কান্তি থাকিছে কান্তি কিনা আমি সুধিছে কি হৈছে little boy what happened আমাৰ বাবা মুটু খাই কিনা আমাৰ আমাকে মাৰি আছে আমি অলপ ডাঙৰ হইলে আমাৰ বাবাকে আমি মাৰিব কৈছে তাই Did you give birth to a son who is going to beat you up? Is that the kind of a father we have here? I hope not. Am I right? Amen? I hope we are not going to be like that. Baba kan, ami kan change hobo lage. Amar bacha kan ke ek din bhi apuni dhori kina I love you koishna koa nai. Apunar maiki ke hodai kam kori kina day night kanti kina pratana kori taike thank you I love you koishna koa nai. Ito ami kile koya sa mane Naga society we have to change. We must become Christians with integrity. Christians who can go forward in life with a difference. Ito karone ajibora isol namte. Ito 76 conference de American ekta isoko taon nile. Ami bi ajibora amar gote alak hobo. Chokra kan chokri kan I will be a better person. I will obey my parents. I will do well in the exam. I will go to church.
Aro kun hope sa sakikina ami toile lak pinay ho kopal bibiaso. Please don't say that. God loves you. God loves you and He wants you to be a man, a woman of integrity. Isor toile itu Christmas usor ayase. Isor ahya toile matlab tuki. Ami kan pipisari kinai sute. Religion de boile mani yade theology pora kanase. Religion tuki isor ki pisare. Isor ki pisare. Religion is in search of God. Christianity toile ami kan pisar boile boy tor kanai. Tai ami kan ki pisari bule yarise. He came in search of us. Itu asite. Itu message to. Itu karane we have to give our life to Christ. Iku tati iku jamilanai. We must surrender our life to Christ in order to be a man, a woman of integrity. God bless you. Thank you.